Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Made Sukadankarang. Pemirsa, maraknya kekerasan dan diskriminasi terhadap warga Asia di Amerika Serikat menyebabkan berbagai organisasi bergerak memberi dukungan. Tidak ketinggalan, 45 chef dari 12 restoran di Washington DC menggalang dana untuk advokasi hak dan perlindungan warga Asia Kepulauan Pasifik lewat penjualan paket makan malam. Seharusnya semua orang bisa peduli dan menentang rasisme. Bersama para chef lainnya, Chef Washington DC ini meluncurkan rangkaian paket makan malam dengan misi membantu perlindungan hak sipil warga Asia. And as soon as I called all the chefs and I said, hey, there's been a rise in violence against the AAPI community. I want to know, are you able to help? And I didn't have to tell anybody anymore. Everyone said yes, absolutely. It doesn't matter what it is. They're here for us and they support us. Keuntungan disalurkan untuk LSM yang memperjuangkan hak-hak warga Amerika keturunan Asia. 45 chef dari lusinan restoran ibu kota mendukung inisiatif ini. So obviously it's important to me on a personal level because I am Asian American myself. I also have 2 younger daughters who I always think about when I hear stories of violence against AAPI community, especially towards women. Setiap hari Minggu mereka memasak hidangan khusus yang terdiri atas 5 bagian. Paket untuk 2 orang dijual $150 atau sekitar 2,2 juta rupiah. Pada hari pertama mereka menerima 80 pesanan. Whether it's the black restaurants or AAPI, we love all these chefs, and so we want to do what we can to support them. I have always been very active in the DC dining community, so when I saw that a lot of my favorite chefs, and more notably like Asian American chefs that were collaborating to support this cause, I definitely had to make the drive out here all the way from Virginia. Studi California State University Maret lalu menyebutkan bahwa kejahatan bermotif kebencian terhadap warga Asia meningkat 149%. Walau secara umum jumlah kejahatan kebencian di negara ini menurun, para pakar berpendapat angka sesungguhnya mungkin jauh lebih tinggi daripada statistik. I would not be surprised if the numbers reported by Pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan Ibu selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, wajib menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas dari virus corona menuju Indonesia maju. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.